Chief Minister Pulal Du Aman Mizoram People's Forum MPF te chu in thlan na kai hnoi pia lama sarkar na thiang hlim le langtlang a om theina na sarkar enzui zel turin asom vo in khan Chief Minister Pulal Du Aman chuan apisa a MPF General Headquarters try tu te komin sarkar tha siam tura MPF ngai poimo thil sang tele sarkar ma chhop om mek te an soi hawa Chief Minister chuan sarkar tha langtlang le e ruk na om lo din tura malak na an kalpui tan to tele ma chhop an nei sang te atar langa MPF te chu in khan kai hnoi pia lama sarkar na thiang hlim le langtlang a om theina na an thatim ngai na te po shil shia a in thlasung lova sarkar enzui zel turin a so mani sarkar in project monitoring committee adin tura recognized party zongzong io te baka MPF MKHC le NGO io te po antel don ti soin hei baka hian rui hlo le dan lava ku watol ruk ti top mak tura ma an lak tur thule investment policy duan mek ani thu te asoibok MPF General Secretary Reverend Ram liana pachuaw po in sarkar dikle langtlang a om theina na an base sang te tar langin an theina apia nga sarkar an thlop zel tur thu asoyani Chief Minister Pulal Du Aman ruihlo kuvaro le dan lava bungrotol ruk om chin ti top turin an beidon ti asoi Chief Minister hian vo in khana pisa Mizoram People's Forum shwai tu te komin sarkar cha siam tura MPF thil ngai poimo le sarkar ma chhop sang an soi hova Pulal Du Aman chuan sarkar cha langtlang le e ruk na om lo din tura malak na an kalpui to le ma chhop an nei sang te soin MPF chu in thlan na thiang hlim a om theina chau ni lo sarkar thiang hlim le langtlang a om theina na in thlashung lova sarkar enzui zel turin a somani Chief Minister chuan sarkar in masona na thovil tu tur project monitoring committee chaktak asiam dona chuta chuan recognized party zongzong io te baka MPF MKHC le NGO io te po antel dona atul angin thiam na bik nei te po an omdon ti asoya chu committee chu state level atanga village level thlengin din ani dona committee remti na lo chuan contract na tho hun le sumrua mante ti puna po sei thei ani to don lo ti asoi ruihlo kuvaro le dan lava bungrotol ruk om chin te chu ti top mya tumin an beidon ti Pulal Du Aman chuan asoya zu le rui hlo wanga chung kwa le khotlanga buaina siam ching te thlengin sarkar chuan a zui zel dona heiba ka hian Mizoram in ala nei ngai lo investment policy an duan mek thu le chumi manga foreign company lian tak te hi plu an tum dan te po asoibok anin komna hian MPF General Secretary Reverend Ram liana pachuaw chuan sarkar laka an be sei bera chu sarkar cha sarkar langtlang le ei ruk na omlo sarkar nei ani thu asoya an thei topin sarkar an thlop zel don ti soin hunrei lo te chungin a thazonga thil in thak mu tur om chu an lom thu le an phur thu asoi